Ikundi kia gisiasa wa Meru na rietwa ni udoni kiwete ni ontobote bui kuona rwangiro karia roti otumirwa kana rwetumirwa kurwana na barabati wetekanire na utongeire bwa gavana Kawira Mwangaza ringi. Ikundi kithirite gikimeneria thirikari kiraba kuwa ikuwata mbaru baraba weta koti kendo tira rwarira kwebeliete na gavana Kawira bakiwa ritingwe ba thirikari ya Meru iba kuthiolonka bakiwa ibekirite mubukone rutere rurogambithania no rinde tochiethirite chietamba ati kwina arito baskuru imwe ya Kiobundio wa Meru baribo kenda kuthetera gavana ibatarite alimu anene baskuru barigire makarika ya yaba tikaithire baichithira Antonia ai. Ikundi kira kijikene jathe diundo na ndikichumiritie na kuthoge kiarire mantu jegio kalende ne kaunti Meru muno ke antu baria bakonekana bate murango na jwa gavana bakiba kuthangikwa na kwambia gutumira makania untu bra botibati security apparatus chetu cha Meru no tongeria bwachio para barungamirite security yetu ya Meru pautu tundo turi Meru tutekugwa twi safe na ajuju ome tugita tukira gwatiri ati mbecha nicho chikwaria gavana na antu bao tukona bagi celebrate nuntu bamanto yaja gukarika koti yaugaga untu bakambia gutambia mitandao ne onthe gutuonia bo mbecha ciao ichikwaria turenda kuromba atiri moving forward itwewe heshima leo turo bwanto beto Meru itwewe heshima le security anto beto Meru akithikiro kinene ndene Meru akariba Meru bwinthe anko bwira atiri ote muntu uri safe na araburi wetwe nyatho kone cienu na biashara ne cienu keja kwaria opposition language ka kwaria rugerete gwitania na thirikari gwatine na inyethera security ero ekarijeka ekurungamira antu bamwe inkuona the other day au muntu akigwatwa athitangi akiragwa akuga kunago gakethanwe indi otego mitandao ezi kwibo bakuga occupy Meru County Assembly na muntu ate kuona okumuria kioria nontu airuterenerwa urega nontu airuterenerwa governor oni kambeja security yetu MCS betu mwankatha imaicha nguruki bakiuga kwamba kwena njama ekuingia magamba kotini irenjire mwe kuya mbeca cia mwingi imanto ya ajabu sana intatira tukigwa naja ome kuma ke utongeria naja Meru kwethera bakithiuruka everywhere bakemburaga kana guikumia bakiuga ibagurite makoti ibagurite security agencies therefore te muntu wao omba kugwatwa na ndene ya court kwethera gutinwa assembly itite no nto bakauga mutumira mugamba yo kugabe na kiondo mwonka gutumira mbeca ya kinya situation area 78 million shillings ira chiabwirete kuri kwa KEMSA kena ndawa chieja ndene masibitali kwatwe kambecha ichiarerwe na KEMSA yaga mbecha monka mandaktari yogana ninyo yakago mantariki emwe nonze thine kerimbia hii na just because ichiekerwe chiendelea kugura those agencies na kugura mtu rutero awe acho aba kuithira members ba assembly batengwa impeachment chitekuraja ituonere mawakiri baraba itaira ngugi Meru baumirite TV-ne na baki anch thirikari ya county government ya Meru kuba heshima yao ya mawakiri na kuheshimu sheria ya Kenya ituonete kumania na ukujibu bwingi burabonekete ati Meru county ina magamba nkurukie magana jatantatu jarajaroncheto kotini tukauginye gamba orimwe rire gambo na milioni ijire yake Meru County prepared gutumira mbecha cia nkurukia 1.2 billion kiri magamba ake na twako ni farm twamenya ro farm ire gwitaniria ngugi na thirikari ya Meru County ni ro farm ikureriti na CC ure rungamirite rwa nyiru rwa sheria ndene ya Meru County bwana munene nguruki bakirita mukana kia siasa baria botumira ritaba cukuru na njire kubandamanithia barigo ntupopo mutibati nyume biumia kiumia kethiri ka kiumia kimwana nusu au kethiri itwene ana beto bakenenkerwa mbecha kenda beja kwandamana na beta assembly na nteto inirigaretie antu ba Meru mono no ntu tongeria bo county yetu antu bwethira kama go support cukuru chieto ire chiendene ya Meru na ana beto bakarabwega ibo bo bagite bo boneria njirembe yana kunenkerwa mbecha bakagwata maratachi bageta ndene assembly ana beto bagetumairwa na njira embe na tuonete antu bamwe
bakinenkanira mbeca na ngari ciao ipaki antu amwe kenda banenkanira mbeca maandamano jathithwa. Tukete ana skuru kwa madaktari na arimu, but in the middle tukona aritoa ba by turn kwa guns kuandamana town day in day out. Heads of technicals, heads of schools ke county yetu Meru, we are warning you, take charge of schools yetu. Ana beto ba Meru ije kabarajo kerua na ndekwe mutongeria ochitete etaka kuchwa student leaders akabanenkera mbeca ana beto bagaita wa skuru bagatinda ku demonstrate town ina chieto na bakegeraga bakethioronkaga na maratasi bakethioronkaga bakiandamanaga ankwenda kwera aciari omuntu nariria mwana we nontu Meru ni karita jaka gutikithomo gikwenderea ku imandamano ana beto bachoketwo ki mandamano kiontu aritwa batekiniko chietu universities chietu iria ajo Meru ichio kwenda kwinyangia ntukwire ana bena kigerio kia national kira babatere kwithwa bakithomaga bai prepare abo agakenda ba qualify ngugira betete kuthomera irio baumaritie streetine bakiandamanaga kenda bagu support uendelea kwinyangia mbeca chietu chia Meru na muthiene bakethwa bena uge bubu ni kiriba mobo MC ba Meru ni ata tukomba gwitikia turi antu ba Meru justice ye kwa served kenda nao mekuria ru mantu joria ninge koti wigori utionto antu ba Meru ibwagite development mwankana arua for simple reason kenda mbeca itumirika bobo thoku ririkia na kuuga members ba assembly twe nyuma yenu onanie ni uzalendo na burungamena mwananchi wa Meru na history ikabunjanji rightly. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutirajo Kangangi.